Ni tatang, sa dino ti papanan nyo? Apayan nakapilis kayo ti kasta unay. Ay, mapanak man agpasyar ni tatersina ni usang anak ka. Ha? Agpasyar? Nakasapsapa mapan kayo ijay. Anyang iti aramidin nyo ijay. Ay na, di mo saludsuday. Malata mapanakaon. Naimbag nga agsapam, usang. Da kayo ma, Tata Orlando. Sa dino ti papanan nyo ang nakasapsapa. Kung nakapimpintas pa iti kawasyo Ay, umayak la agtugtugaw dito yung tersinam. Nagmayak ngamin ti view dito. Kasta aya? Kadawon tata. Awan mo't kiti dakas na Nay, Manong Orlando. Anya ter aramidong dito'y tersena ni Husag. Nagsapa ka nga dito'y. Awan, nita. Agtugtugawak laang ta. Nagpintas unay ti view dito. Ha? Viyaw ko na. Kinakasango ka mo ni Usag, Manong Orlando. Basta nagmayat ti view dito, nita. Makapabangar tirik na. Tatang, aping awan pa lang ni Lolo kat sumipngatan. Unyarod anak ko. May saal daw na ni Jetersina ni Manang Usang. Sapay mabisina kun tatang. Alagad umuna kayo namangan kaninanang mo anak ko. Kaurayag pa ni Lulom. Agidan kami to namangan. Sumipngatan, Tata Orlando. Agsarak mo't dito'y tersenak. Awan ka di pa ti plano nga agawid. Ay kahit orayin kan ang agsara sa tumot agawin usang. Kasta aya tata. Ay na, aring mo mo't ti kasla security guard dito'y tersenak. Amay sangal daw ka magtugtugaw dito'y sangon. Basta para kin ka usang ko. Bantayan ka. Ha? Anya di ko nam tata? Awan. Agawid ak meten ko nak. Alang Rod. Ingat, Tata Orlando. Apeng ita kailang agawid tatang. Ay kahit inuray ko pa yung na nagrikap ni usang iti tersena na sa akto nagawid. Apay aya, nagigyan kayo ijay iti may sangal daw. Anyat inararami jo ijay ngay. Ay na nagsayat nga ron tibyaw ijay tersena ni usang. Iso akay kayat ko ijay. Anya? Ala, agpulis kay nga ron tamangan tayon. Ay bigat matgaya man. Nay, nakariing kay mo't gaya man tatang. Ala, umay kay agkapin. Tada na po do tapandisan. Ay katuwan ang araw sila balasang kaw. Agkapiak sa turumwar. Ni apay, papanan nyo manin tatang. Mapanak manin ni tersina ni usang Ay, anyat gatangan nyo aya tatang. Awan katangag. Mapanak lang agis tambay ijay. Tanagmayat tibyaw. Anya? Bakit? Napanan ka din ni tatang. Nagsapa manan ngawan iti balay. Ay na, nagsapa ang nagriing itay. Kat idinal pa sa nagkape, rimwaran, tamapan ka no agistambay iji tirsena ni Usang. Anya? Kanayo na mapanijay Di na pa yan masagong nga ipastor ti dingun na. Siya ako nakanayon ti mangipas-pastor. Alakit an ano sa mon alakay. Anya ngay nga rod, tatang mumut. Manipo di pimusay da dinanang kastamot ng tiyararamida ni tatang. Kunamot lano baron. Naimbag ngagsapa, musang. Nay, kastama, Tata Orlando. Nasapa kayo mo't manan may dito'y tersenak. Ay wala, tapno kadkadwaan ka. Anya? Ala, Tata Orlando. Saan ko ang kasapulan ti kadwa dito'y tersenak? Takayak mo't tagmay-may sa. Bay anak kalilaeng. Kaya't ko lang ba't makikita ka akanayaw. Da kayo lata ang arod, Tata Orlando. No kasta ti kayat yung aramidan. Antinita,
Inukod ko to'y kalding yaw. Nakabulos ngamin. Ay, anya mo da ito'y akaldingin. Kanayon na makabulaws. Italiyo anay bag ngamin Ang mga numapukaw, sapay nagdakkel. Ay, huwag nga rod Sapay kunak nga idunar ko da ito'y no agkasarman ni tatang yaw. Agkasar. Hmm. Awan mo't nobya na, ante. Lakayan ni tatang. Saan na mga asawa na jay? Oh, nga ta. Ada nga min madmadlaw ko kan ni tatang yaw kay kaanakan. Ha? Madmadlaw yung Madmadlaw ko akanayon ijetirsena ni Usang. Tunggal lumabasak, ada ijaya naka-istambay. Kan nakapumada pa'y, naka-rubber shoes sa kanayon. Kan nakataktak niti nakangat-ngataw. Kinunhayo pa yan, te. Agyan ni Jayon, manipod iti agsapa, aging kat sumipngag. Pasaray, marabyan pa'y ano na duma. Di na pa'y may pastoran tay dingon na. Siya kung ti kanayo namang ipaspastor. Ay, amang no, bambantayan na ni Usang kaanakan. Nga ta, ante? Apay, kaya't nga tamot ni Usang ni tatang, kat lakayon. Ay, di tayo laan mo Uray lakay, nunalibtak, ay, makabingwit tulad ti kaubingan na nga sawaan na. Sa bagay mat kadi, ante. Pudno, takunayaw. Ay, sila balasang kao. At daman damagag. Anya da jay tatang? Anya ti pakaay-aywan niyaw iti may sa alalakay. Ha? Apay tatang? Apay akas na tinamdamagan nyo. Kaya't kula amaamuan, anak ko. Tatang, saan nga agpapada, tirik na ti babae. Ngam, no siya, tinakay-aywak idi kan ni Bruno, kat no daytay regalwan nak iti sabong kan prutputas. Kan siyempre, kan runaan ti ugali, tatang. Nasingput ngamin ti anak yu idi kanyak, iso naawis tirik na. Kasta aya. Ay, alang araw, tarumwarak bit balasang kaw. Ada mapan ko alaay. Lulo, nangalaan nyo kadagitan nagpipinta sa asabong. Oh, shh, di ka na tagari apaw. Kainalak dagita ija arubayan ni Lula Manita. Anya? Pangusaran nyo nga minaya kadagita. Ay, ada pangisagutak apaw. Ha? Asus, ni Bruno mo ti masabat kaw. Sa naroon ba nga makita natin sabong nga igam kaw? O paano nyo, tatang? Ay, di talaang anak kaw. Ano ti ilum-lumang nyo di talikudan nyo? Ay, awan. Nagatilang ti bukod ka uy sa kudkudak. Ay, mapankanta agkudkudak man pa. Ay, nagkatulad aya. Ha? Ay, Saus! Apay ngay akas to tinapasama ka dagiti sabong kaw. Naparot matan ti daduma. Ay, Saus! Asano ngay din ang parot ka dagiti sabong kaw? Lola Nita! Ay, Naibusamot din dagita sabong niyo. wan nga raw. Adda ng parot. Ay, anyamatan. Sapay nagadaw, tinala na. No, asino mo't atin ang parot? Kat no ni Lolo Orlando tinang parot kadagita, Lola. Anya? Manong Orlando! Ay, apay akas tatilangam ngay masidag kanyak nita. Apay ngay apinarot mo dagiti mula ka sabsabong? Ay na, pasensya ka na ading nita, saan ko anay pakada. Awan kamot nga minili balay mo iday. Sana rumbang tinaramid mo, Manong. Ipakadam kumapay mo't angay mo na. Sapay pinarot mo mo't. Ay, pasensya ka na ading kaw. Sana na maulay. Pasensya ka mo'tan. Ngam no maibapan iti sabsabong ko. Ay, sumabali ti riknak, Manong. Ante, siya akong tagkidaw iti pamakawan. Gapu iti naramid ni tatang iti kalabas. Bagbagaan man ni Tatang yu, Bruno. Sana rumbang tinaramid na.
Di nan samot ang muter aramidan nan gapo iti dadya nga usang. Di lagbain, kundi sagot iti sabsabong, ngam tinakaw na matlagayam. Ay, sayang jay inay aywan na kasabsabong ko. Yala anak tuman iti bunga jay mula tayo asama anak kao. Ayaw na. Imbag tayong palagipyaw. Dandanin samot maluuman na kita'y bunga ti sabatayaw. Ay, mga lakan tuman nga raw, ta isagot ko kan ni Usang. Anya? Apay, talaga ka di akursunada yun ni Usang, tatang? Wen, anak kao. Maragragsakan no makitkitak ni Usang. Ay natatang, lakay kayon makarik na kay paletikas ta. May anak ka nilaang Bruno. Taiso lang matiliw-liwak. Pakaragsaka tiar aramidag. Sa baybay andak kumalaang anak ko. Anak manan, Usang. Antoy saba, sagot ko ken ka. Ay na, agyaman na Tata Orlando. Nagadun ti isagsagot mo kanyak. Awanan yaman na, Usang. Basta sika. Ala, nakababain paikit din kada kayo, Tata. Mabalin ka day, adi na kun awagan iti tata. Ta masair matirik nak awagan nak paletikas ta. Ha? Anya nga ruti kayat yu ayawag ko kada kayo. Lolo? Ay si kamat, saan mo't Orlando ko malatan. Uno, Orlan. Uno, no isaw. Anya? Kat sige ang arod, di oray, pang or no kayat yu. Usang, balasang ko. Kanayon jay kabsat ko dito'y tersenam. Kat pasaray sagutan na ka iti kumkumpurme. Saan? Ha? Uwan na. Nagado at ipadpadawat na kanyak. Kay kayat kumutun ta isupay nga abastok. Anya? Ang kurso na adam ka di mat ti kabsat ko. Usang. Agayatak, lakay pa'y langmat. Ha? Jakmat kayat ni Tata Orlando. Ken awan ti planok ang mangayat ken kuana. Maragragsakan naklaan ken ni Tata Orlando. Ta ado tititid na. Inikanak pa'y ay ti may sa akaban abaga si Di Kalman. Anya? Asino manan ti pangtidam ditas sa nga bulig adipig abinaklay mo, Manong Orlando. Ay kit di patpatgak nga Usang, Anita. Apay aya. Ay na, Manong Orlando aya. Ibagbagakon kan ka. Saan ka amang namnama iti ayat ni Usang? Ta saan nakapulos ka no akayat? Iso nga isardeng monter aramidam. Di nakupain ta marikrik nak. Kayat nak ni Usang. Ta nagsamit ti isim na tunggal mapanak itayan na. Denggem ka di ati bagbagak, Manong Orlando. Iso mismo tinangibagakan niyak at di nakapagan ano. Ay, di mo padaksan ni Usang kanyak nita. Na? Nalabis kan. Nalaing kang agpadakas. Sana nasaya ti kasta. Apay umapal ka. Ta addan tumanen asawa kaon. Idin tutasi ka ket baak kalata. Umapal ka nita, Ha? Usang, adamanen isagot ko asa nga bulig adipig ken 2 kilo amaes. Nasamit da kita, oy. Kas kasamit ti panagayat ka. Makapaulag ka mo, Tata Orlando. Ang agyaman manin iti mais ken dipig ngim padawat mo kanyak, Amok amaawata munti kayat asawen ti aramidag. No apay akanayon ka arigalwan. Ha? Jakmut maawatan, Tata. Apay, di mo mag-gets nga agayataken ka. Anya? No kasta?
Agayat ka kanyak, Tata Orlando? Wain, usang. Nabayagan nga ay ayaten ka. Ngam italaan ay kanak iti tured amang ipudno iti dayta. Ket sapay kumataklunan nak. Alla, Tata, pasensya kan angam. Awan tiriknak ken ka. Awan ti panagayat ko ken ka. Kaslat tatang laeng ti pangibilbilangak ken ka. Apay ngay usang. Ket adon tinsagsagot ko ken ka. Imbes nga ilakok dagiti bunga ti mulak. Insagot ko langan ken ka. Kimot tong payon ginwang ka. Ken uray dagiti kalding ka. Ta maliwliwayak ida nga ipastor. Ta dito'y latan istor mo ti ayan ka. Ita, kastalaan ti ibagam. Apay ngay. Pasensya kan, Tata Orlando. Ngem, saan ka apatulan? Ken ura iti dayta kinalakay mon. Awan, ti mangayat ken kan. Ay, nagsakit matayin ti panagsasaom usang. Pangaasim ka niya. Aklunan nakuman. Sorry talaga, Tata Orlando. Ken maysa, addan boyfriend ko. Ngem, adda ija abroad. Kat agawi din iti mabiit dito Pilipinas. Anya, apay ngay adi mo imbagbaga nga adagaya manubiyaw. Hindi mo mangamin dinamag, Tata. Nabayagan da ija boyfriend ko. LDR kami ngamin. Isuasaan nyo ang makitkita. Anya, apay nga raw nga inawat mo amin nga itid ko ka nawan gayang panagayat mo kanya. Ha? Dapat di mo inawat dagi jarigalok nawan riknam kanya. Tapno sana ka nang namnama iti awan. Agasam nga tamano abulig ti sabangay nawawat mau. Sanga ka ba nabagas? Ken mano akilo amais. Dapay ot-otong kamates, lubias, ken dangla pagdigos mo no madmaditirik nam. Siyak pa ti para bagkat ka dagiti lakom tunggalagis tambayak dito isturmaw. Nika, si kamot tinagdisnudo ang mga ramid kadagi jay, Tata. Saan kamot ngem babaon? Uray pa ay. Basta nagsakay ti aramidem usang. Ano kaya't yu, Tata, kastoy laengan? Ninanang ko laengan ti armen nyo. Tagbirbirok da dya iti boyfriend na. Ay, saanan? Awanan, panagtalag ko ka na kayaw, babae. Tatang, di yung mabaling nga ipilit ti bagiyo ka ni Osang. No talaga di na kayo kaya. Lagsakit ti pusaw, burono, anak kaw. Kan may siya nabayag gaya man nga danubyo na eja abroad. Di na imbaga adagaws. Tapno sana nailawan na gajin regregalok ken kuana. Nala, bayan yung nagajay. Inregalo yung arudan. Di yung isidir nagitin intudyaw. Ta saan namot adinawat nagajay kada kayaw. Wala. Ngam kastaulay nga isem na tunggal regalwak. Plastic kit dia. Traidor a babae. Ala, huston. Awatan yung tigasat yung ni Osang, Tatang. Kumusta ni Tatang yo, Bruno? Saan na rin primor nga rodante? Aggurigor matang. Ingurigor na ti pan nakapaay na. Na? Ay, una yun ti amayaw. Inkay man kedi andi nga yan nante. Mga no stress nan ti daduma isong agsakitan. Sige. Tamapanak man nga rod iti ayan na. Kumustan tirik na, Manong? Mayatay. Nekatan ti sakit ti ulaw. Ti sakit ti barukong mungay na ikatay. Ay, kasi na agad makaangasak mutan iti nalukay. Inaklon ko nga minan tigasat ko ni Usang. Rumbeng laeng nga aklunem tasi kamo lati marigatan, Manong. No saksakitim lata ti panakapaay mo. Wani nga raw.
Isa pinilit kaon ngay naklon ti amin. Nalaala, sana bale. Tabaya ti panaglabas ti al-al daw. Makailiw-liwag kanton. Agsublinton iti sigud ti amin. Sumapol kanto manan iti sabali nga armama. Daytay kataebam ngamin nati sa pulam. Sana dagitay adayo nga ubeng ngem sika. Ay sanan, manja ko na din kaw. Mabuti nga kaw na masakitan. Iso asanan, aglaklakayak lang nabalaw. Apo, manong! Imadaw dagiti kalding mo. Ayawan ata, nagagat damot nga men nga aganak. Apaw, naglako kan sama ni di kalmanan. Ay kituan tajak met kabailan nga pastor no aduda. Iso kay lakok Kenure nagitinuang ken bakak. Aglako akmanan no bigat. Aya! Ay na, imadunti kwarta mamanong. Nakagatang ka pa yun ni tilugan mo. Ay, sikenhan lalugan day jay. Oh, na nga. At least, ada. Wan matkit di katas ng dingwan dagi jay. Uwin nga road, agasuman. Manipod na pa ay kakunayat. Bigla mo nga imadot itarakan mo na. Wan time pa may sakaw ti atensyon ko iti dingwan kaw. Iso nga imaduda adagaos. Mayat gayam ti mapaay Umadaw ti dingwain. Wanan plano nga agaram iti sa balay manaw. Bay amon day ta aram-aram. Awana lakaya kaon. Ragrag sakeklatan tagtaraken iti dingwain. Ta pagkwartaan pa day ta. Ya, sadaya. Impamaysak nga rod ta atensyon ko kadagiti dingwan ko kat isudan tayan tiragsak ko. Halakastan, tagayem mo, Orlando. Please like, share, and subscribe. Thank you.